koleginica. Izvinite sad, ali jako dobro da ste vi nama stigli. Sad sam Poštovani posjetioci, dobroveče, dobrodošli. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim i da predstavim večerašnji program u okviru književnog programa Kulturnog centra Čačak i Udruženja Čuvari dela Vuka Karadžića. Večeras ćemo predstaviti naučnu monografiju Sunce sija, folklorni i mitski obrasci u poeziji Desanke Maksimović, autora profesora doktora Boška Suvajđića. Izdavačka radionica Matične biblioteke Ljubomir Nenadović u Valjevu izdala je naučnu monografiju Sunce sija, folklorni i mitski obrasci u poeziji Desanke Maksimović, autora profesora doktora Boška Suvajđića. Autor je ovom studijom dao veoma važan doprinos tumačenju dela najveće srpske poetese, obeležavajući najbolje domete njenog pesničkog opusa. Kao čitalac i poznavalac dela naše velike pesnikinje, dr. Suvajđić je svoju najnoviju knjigu, književno-teorijske analize o folklornim i mitskim obrascima u poeziji Desanke Maksimović, krunisao sopstvenom pesmom Pomilovanje za Desanku tražem. Pesma je omaž poetesi koja je pisala ljubavnu, rodoljubivu, socijalnu i deskriptivnu liriku, neraskidivu povezanu sa nacionalnim identitetom, kulturom, verom i tradicijom, čija poezija je i danas tu među nama. Iako se u početku njene karijere u pojedinim krugovima govorilo o njoj kao starovremenoj poetesi, čija je poezija ženski jednostavna, generalno sentimentalna i bez metafizičkih kvaliteta, ona je znala i umela da bude izrazito moderna pesnikinja, a da istovremeno o tradicionalnom pesničkom i ostalim temama peva na tradicionalan način. Napisala je neke od najvažnijih rodoljubivih pesama na srpskom jeziku u 20. veku. Krvava bajka i Gračanica su možda najbolji primjeri univerzalnog pevanja Desanke Maksimović o svom narodu i čovečanstvu u celini. I u jednom i u drugom slučaju peva se o lirskom uznošenju u nebo, o hrišćanskom motivu rađanja i smrti. Opstanak jednog naroda u vremenu meri se očuvanjem njegove kulturne baštine. Bez duhovnog poseda svaki posed je izlišan. Poštovani posjetioci, naši večerašnji gosti su profesor dr. Boško Suvajđić, autor naučne monografije, Danijela Kovačević-Mikić, književni kritičar, dok će stihove pesama Desanke Maksimović kazivati članovi udruženja Čuvari dela Vuka Karadžića, Olivera Krupež, Sanja Perovanović i Tijana Petrić. Pre nego što dam reč Danijeli, rekla bih samo nekoliko rečenica o našim večerašnjim gostima. Profesor dr. Boško Suvajđić je redovni profesor za narodnu književnost na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsjednik Upravnog odbora Vukove zadužbine, član Upravnog odbora zadužbine Desanke Maksimović i potpredsjednik Društva za srpski jezik i književnost Srbije. Na 15. Međunarodnom kongresu slavista koji je od 20. do 27. avgusta 2013. godine održan u Minsku u Belorusiji, profesor dr. Boško Suvajđić je izabran za predsjednika Međunarodnog komiteta slavista, najstarije i najuticajnije međunarodne naučno-stručne slavističke organizacije na svetu. Boško Suvajđić je i prvi predsjednik obnovljenog udruženja folklorista Srbije od 2014. godine. Objavio je više antologija, naučnih monografija, literarnih studija i rasprava, a za knjigu Ilarion Ruarac i narodna književnost nagrađen je Vukovom nagradom za nauku 2007. godine.
Za najbolju folklorističku knjigu 2010. Pevač i tradicija je također dobio nagradu Milan Nedeljković, a za zbirku pesama Soneti vatre 2013. dobio je nagradu Zadužbine Veselina Lučića za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu za 2014. godinu. Za zbirku Anima Viva 2016. godine nagradu Miroslav Antić, dobitnik je i nagrade Zlatni Beočuk, Kulturno-prosvetne zajednice Beograda za trajni doprinos kulturi Beograda 2016. godine. Piše pesme, pripovetke i drame. Naša druga gošća, Danijela Kovačević-Mikić, završila je Filološki fakultet u Beogradu i postala profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom književnošću, a potom i diplomirani filolog srpskog jezika i književnosti, master, uža specijalnost, metakritika ili kritika kritike. Radila je 9 godina kao školski bibliotekar i nastavnik u Beogradu i Ivanjici, a od 2006. godine radi u školskoj upravi u Čačku na poslovima prosvetnog savjetnika. Autor je brojnih akreditovanih i neakreditovanih programa, obuka za zaposlene u obrazovno-vaspitnom sistemu, kao i projekata u kulturi. Nekoliko godina je vodila radionicu govorne kulture Raskovnik u Čačku, a u Regionalnom centru za talente 6 godina je bila mentor učenicima darovitim za književnost ili srpski jezik. Piše i objavljuje književno-kritičke i stručne radove, autor je i naučne monografije Kritička nesaglasja Slavka Gordića. Predsjednik je udruženja Čuvari dela Vuka Karadžića iz Čačka od 2020. godine i član upravnog odbora Vukove zadužbine iz Beograda. Ja sam zaista morala sve ove biografije da malo... Baš i nije morala. Tako da ja sada dajem reč Danijeli. Danijela, izvolite. Ja bih pre nego što vas pozdravim da vas pitam da li se ja možda bolje čujem ovako bez ovog mikrofona? Ne? Ne? Dobro. Hvala Verici, hvala naravno i profesoru što je večeras sa nama, hvala pre svega vama koji ste po ovom ružnom vremenu ipak odlučili da budete naša verna publika. I da vas pozdravim ovako na jedan malo možda i neformalan način, ali kao neko ko zaista voli Desanku Maksimović, ja ću sebi dati tu slobodu da apsolutno ne odgovorim na ovaj Veričin zahtev da budem književni kritičar, nego pre svega da sa vama podelim svoje emocije i o Desanki, a naravno da progovorimo neku reč o ovoj knjizi. Pa ću vas pozdraviti ovako. Dobroveče, svi vi koji ste nekada, barem u mladosti, Desankinim stihovima osluškivali damare svoga bića. Dobroveče svi vi kojima je Desanka pomagala da otkrijete onu reč koja bi najbolje dočarala vašu emociju. Dobroveče svi vi koji ste učili istoriju i bolje je razumeli kada ste je rasplitali iz gustog Desankinog poetskog, lirskog, tananog tkanja i kada ste zajedno sa njom tražili pomilovanje i za pretke i za nas sadašnje i za potomke i u tom traženju pokajanja zapravo tražili pomilovanje i duhovno uzrastali u sebi. Za mene, za moju generaciju, za sve nas koji smo u Desankinim stihovima punili đačke leksikone, spomenare, nekadašnje dnevnike čitanja, ako to još uvek igde postoji, prosto je neshvatljivo i neprihvatljivo da bilo ko može da kaže da je Desanka starovremska pesnikinja, da je prevaziđena njena poezija, da njena poezija ne odgovara duhu savremenog ili kako se to kaže, savremenog doba ili ove nove realnosti, kako god to da zazvuči. Za mene je zaista neprihvatljivo ni da je smeštamo isključivo u neki tradicionalni kontekst. I volim što se ova knjiga pojavila baš u vreme kada su sve nekako jače počeli da se čuju i neargumentovani glasovi i neka druga recepcija Desanke Maksimović koja je suviše tesne okvire stavila njenoj poeziji, smeštajući je samo u ovu naglašenu žensku, lirsku, senzualnu ili ljubavnu poeziju. Ja ne znam zašto se mi čudimo što nema empatije u savremenom svetu. Ne znam zašto nismo spremni da onako baš pogledamo u ogledalo,
Mi smo krivi dobrim delom jer smo bebama već u ruke stavili mobilne telefone. Mi smo krivi jer smo prestali da ih uspavljujemo narodnim lirskim pesmama. Mi smo krivi zato što od malih nogu ne čitamo najlepše stihove srpskih dečiji pesnika za decu. Mi smo krivi zato što ne umemo sa njima od malih nogu da govorimo o epskoj junačkoj poeziji, da ih učimo primerenim rečima, čojstvu i junaštvu. Mi smo krivi zato što smo samo jedan od načina da kreiramo, odnosno da podstaknemo njihovu maštu, pretvorili u jedini pristup književnim delima. Ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali prava je pošast ovaj pristup da iz književnih dela izbacujemo sve ono što bi moglo da potrese decu, sve ono što bi moglo da ih razneži ili rasplače. Ako je nešto tragično, mi ćemo to da menjamo, da srećan bude kraj i da nema nasilja. To može da bude naravno jedna od metoda za buđenje njihove krilate mašte, ali ako tako pristupimo odrastanju naše dece i čitanju književnosti za decu, propustit ćemo priliku da u njima probudimo saosećanje, milosrđe, najlepše, dakle i najveće ljudske vrednosti, jer te suze koje deca proliju u svoje junake u mladosti, to su zapravo suze koje su lekovite i koje od njih čine ljude. I ja ću vas sada zamoliti da sami sebi odgovorimo, odnosno da odmah na početku razbijemo ovu predrasudu da je Desanka prevaziđena pesnikinja. Zamolit ću koleginicu Tijanu Petrić da vam pročita Krvavu bajku, a vas ću zamoliti da tu pesmu sada ne slušate samo iz istorijskog ključa, da je ne slušate samo razmišljajući o stradanju kragujevačkih đaka u Drugom svetskom ratu. Zamolit ću vas da ovu pesmu slušamo tako što ćemo misliti i na tragično stradale učenike osnovne škole Vladislav Ribrikar. Zamolit ću vas da je slušate sećajući se njihovih osmeha, priča njihovih roditelja, priča njihovih drugara, pa ako posle toga bilo ko može da kaže da je Desanka pesnikinja koja je ostala negde zapretena u vremenu, onda možda i da stavimo tačku odmah na početku ove večeri. Izvolite. Krvava bajka, Desanka Maksimović. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni. Isto su im tekli školski dani, na iste svečanosti zajedno su vođeni, od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. A 55 minuti pre smrtnog trena sedela je u đačkoj klupi četa malena i iste zadatke teške rešavala, koliko može putnik ako ide peške i tako redom. Misli su im bile pune istih brojki i po sveskama u školskoj torbi besmislenih ležalo bezbroj petica i dvojki. Pregršt istih snova i istih tajni, rodoljubivih i ljubavnih stiskali su u dnu džepova i činilo se svakom da će dugo, da će vrlo dugo trčati ispod svoda plava dok sve zadatke na svetu ne posvršava. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu.
Umrla je junačkom smrću četa đaka u jednom danu. Dečaka redovi celi uzeli se za ruke i sa školskog posljednjeg časa na streljanje pošli mirno, kao da smrt nije ništa. Drugova redovi celi istog časa se uzneli do večnog boravišta. S obzirom da većina vas nije imala priliku da knjigu ni prelista, a kamoli pročita, ja je neću tumačiti nekim akademskim pristupom. Odabrala sam da vam knjigu kao neki privilegovani čitalac ukratko prepričam, da biste shvatili o čemu je, kakva je njena osnovna ideja i ukoliko možda i radite u obrazovanju, da biste znali na koja poglavlja biste mogli da računate i kao podršku u nastavi. Ova knjiga je nije nastala u jednom dahu, da tako kažem. Nije reč, dakle, o knjizi koja se piše u jednom trenu i sa jednom vodećom idejom. I o tome govori autor na rubovima naučne monografije, na početku i na kraju, gde zapravo otkrivate Suvajđića pesnika, mnogo više nego naučnika, dakle na rubovima, na početku i na kraju upoznaćete ga i kao pesnika koji odaje počast pesnikinji čiju poeziju takođe poštuje i ceni. Pleonazam, pardon, poštuje i voli, htela sam da kažem, jer mislim da ova odbrana Desankine poezije zapravo govori i o tome. Naravno, naučna monografija mora da ima neki objektivan, naučni, distancirani, hladan ton i u 12 poglavlja u središtu ove knjige objavljeni su tekstovi koji su zapravo objavljivani u ranijim nekim publikacijama i zbornicima, dakle nekim drugim prigodama, i reč je o postupku koji bismo mogli da nazovemo naknadnom orkestracijom. Dakle, Suvajđić je povezao tekstove koje je objavljivao prethodno Desanki Maksimović, pokušavajući naravno da ih uveže u jedinstvenu celinu, i to je i postigao ovim rubnim delovima u kojima je prvo objasnio otkud ta ideja rođena na Miholjskim danima Desanke Maksimović i kako zapravo i njena poezija utiče i na njega, na dalju, dakle ne samo recepciju njenog dela, nego i na njega kao umetnika, tako da se monografija završava jednim ličnim pogledom koji posvedočuje ono što je naučnik u monografiji govorio, dakle na jedan drugačiji način takođe interpretira poetiku Desanke Maksimović u pesmi o kojoj ćemo nešto više reći kada napravimo ovaj pregled monografije. Kada imate takav pristup da povezujete dela koje su već objavljivana, onda morate naravno da imate razumevanje i za nešto što bi se moglo nazvati malo razlabavljenom kompozicijom, i činjenica je da se u nekim tekstovima varira neko slično, srodno otkriće, ali to ne treba gledati kao manu, zato što Suvajđić svaki put, dakle i kada ponovi neku mitsku i folklornu matricu ili neku parabolu, uvek je obogati nizom dodatnih asocijacija, bilo u vezi sa usmenom tradicijom, bilo u vezi sa nekim modernim pesnicima sa kojima Desanku dovodi u vezu. Naravno, reč je o naučnoj monografiji, tako da ovde imate i ono što se zove naučna aparatura, indeks imena, pogovor koji je napisao Staniša Tutnjević i tako dalje, a ja ću vas provesti kroz ta poglavlja da otprilike možete da imate utisak koje su zbirke i koja Desankina dela posebno izazvala Suvajđićevu pažnju. Takođe, zamislili smo ovo veče i da postavimo pitanja koja nismo unapred spremili, odnosno Boško je tražio da mu pitanja ne postavljamo unapred, da bi ovo veče ipak bilo i spontana priča o Desanki. Pitanja su proistekla naravno iz mog čitanja ove monografije, što ne znači da i vi nećete moći da postavite neko pitanje, bilo u vezi sa Desankom, bilo u vezi sa naučnim ili poetskim delom našeg večerašnjeg gosta. Na početku ove knjige Suvajđić je izrezbario poetički ram Desanke Maksimović,
U tekstu koji zapravo govori o autopoetičkim zapisima i beleškama i naravno da se Desanka kao i većina drugih pesnika pita da li se uopšte može poetizovati bol, da li se bol može iskazati, da li se može govoriti o tome na koji način nastaje pesma, da li se možemo šćućuriti iza plašta poezije i biti možda i zatvoreni u nekoj kuli od slonovača i pobeći od ove stvarnosti koja nas okružuje. Sve su to pitanja kojima se bavi svaki pesnik. Ali ono zbog čega su, čini mi se, autoru bile važne i ove autopoetičke beleške, jeste to što je tim citatima i prepoznavanjem zapravo i same Desanke, samim njenim komentarisanjem pojedinih srodnosti, simbola, poetonima koji poreklo vuku iz usmene tradicije, on zapravo na neki način njenim rečima opravdao naučni pristup koji je izabrao u ovoj knjizi. A hermeneutička matrica knjige bi mogla kratko da se odredi na sledeći način. Vi znate da je naš večerašnji gost jedan od najpoznatijih folklorista, dakle profesor narodne književnosti, izuzetan poznavalac usmene tradicije i on je iz te svoje vokacije naučne prišao Desankinom opusu čitajući ga na drugačiji način, prepoznajući dakle sve one mitske i folklorne obrazce koji su srodni, koji mogu da se dovedu u paralelu. Kad kažem mitske i poetske obrazce, možda to sad nekome zvuči suviše komplikovano, pa ću reći na što tačno mislimo. Dakle, katalozi različitih mitskih bića, baš čelik, zmija mladoženja, zmaj ljubavnik ili zmaj ubica, počeci tradicionalni, znači simbolički počeci narodnih pesama, megdani, biljna simbolika, jezičke magijske formule, kletvi i zakletvi i tako dalje i tako dalje. Naravno, moram da kažem da i sam Suvajđić napravio jedan, da tako kažem, otklon. Nigde on nije rekao da je Desanka imala svesnu, intelektualnu, neku poetičku nameru, dakle, da na taj način oživi narodnu tradiciju. I on sam je negde svestan da je zapravo Desanka odrastala u tom, da tako kažem, duhu usmene tradicije. Ne samo što je ona učitelj, svaki njen stih je na neki način pouka o životu, ali bez onog didakticizma, dakle bez svesne pouke, njen odnos prema životu je odnos nekoga čije srce toliko da bi u njega mogli da stanemo svi, odnos one opšte hrišćanske ljubavi prema prirodi, prema svakom deliću te prirode, prema Bogu, prema čoveku, jednom rečju prema svemu onome što je okružuje i sa jednim naglašenim verovanjem u čudo dobrote i čudo milosrđa. Dakle, nije ona to činila svesno, konstruišući neku svoju poetiku, nego je njen poetski, prirodni, uređeni nerv zapravo govorio jezikom narodne tradicije. Problem sa nama savremenima je što smo se mi od tog svog koda i korena prilično udaljili. Sledeće poglavlje govori o paganskim i hrišćanskim motivima i ta dilema da li je ona više sklona nekim kosmičkim predstavama praslovenske religije ili hrišćanskim korespondencijama i biblijskim simbolima, mislim da apsolutno nije važna, jer iz kojeg god ugla da priđe i o čemu god da peva, Desanka zapravo peva o onim trajnim univerzalnim vrednostima. I to treće poglavlje je jedna tanana analiza zbirke Ničija zemlja i posebnu pažnju tu valja naglasiti, obratiti zapravo korespondenciji sa biblijskim simbolima i malo pre je na uvodu Verica rekla, ako se ne varam, da bismo Desankinu poeziju mogli da podelimo na istorijsku, ljubavnu, socijalnu i tako dalje, a ova zbirka potvrđuje da je njeno utemeljenje u narodnoj tradiciji ne samo
u pogledu tematsko-motivskih elemenata, nego i forme. Dakle, od forme nekih narodnih umotvorina, ali istovremeno i forme srednjovekovnih hagiografskih žanrova, jer podsjetit ću vas, dakle, najčešće forme srednjovekovne istoriografske koje susrećemo u njenom delu su letopisi i lirski rodoslovi. 4. poglavlje je posvećeno semantici sakralnog prostora krunske zbirke Tražim pomilovanje. I moram da vam kažem da je mene kao bivšeg studenta iznenadila hrabrost, sad o tome ćemo diskutovati naravno, ali nas su učili da nipošto ne smete da kažete da je neko najveći, nego jedan od najvećih i tako dalje, a u ovoj knjizi Boško se ne plaši da kaže da je Desanka, po njegovom mišljenju, najveća srpska pesnikinja 20. veka. Također ne plaši se ni pohvalnih reči kada je u pitanju ova zbirka Tražim pomilovanje. I zanimljivo, i odatle sam vam izvukla jednu ključnu rečenicu, a to je da je u centru ove zbirke, kako on kaže, parafrazirat ću, trogubi ktitorski kod, crkveno-religijski, istorijsko-dinastički i obredno-običajni. Iz te zbirke, koja je sigurno jedna od najvećih zbirki napisani ikada, ne samo u 20. veku našoj književnosti, dr. Olivera Krupež, član našeg udruženja, odabrala je da vam pročita ili izražajno kazuje pesmu o poreklu, pesmu koju nisu izbacili iz školskog programa i nadam se da to nikada nećemo ni dozvoliti. Izvolite. Draga Danijela i poštovanoj publici da kažem, nažalost, u prethodnoj redukciji programa ne samo što smo ostali bez Rakićevog nasleđa, bez Gazimestana, bez Simonide, ostali smo i bez Desankine pesme o poreklu, koja je takođe bila u divnom spoju sa istorijom u 6. razredu kada se govorilo o Dušanovom zakoniku iz 1349. godine. Izdvajanjem, u stvari otuđenjem ove pesme, deca su izgubila svest ne samo o svojim slavnim precima, nego i o tome koliko je poreklo važno i koliko se treba ponositi njim, kao što se lirski subjekt u ovoj pesmi, car Dušan, ponosi svojim precima. Inače, ova zbirka Tražim pomilovanje ima podnaslov Lirske diskusije sa Dušanovim zakonikom, a ovo što kazuje, što ja kazujem, to je u stvari monolog cara Dušana. O poreklu. Ja znam ko sam. Po zvonu što sa zadužbina Nemanjićkih peva, po jasnosti njegova glasa, po tome što me od Studenice do Mileševa pradedovi gledaju se ikonostasa i što svaki u ruci drži hram. Ja imam svetitelja oca i deda. Imam svetitelja za kuma i na nebesima sve suhoj planini od gromada, preko sitnice do rasa i huma, moja loza vlada. Ja znam ko sam. Po mržnji besomučnoj, kojom me zlopakosni gone odvajkada. Znam po tome koliko sam ugru pred očima crn i po tome koliki trn u san Vizantiji moja moć zabada. Ja znam ko sam. I po prijatelja svojih gospodstvu, i po blagorodnosti njihova lika, i slavi im koplja i štita. Sa svecima i kraljima ja sam u srodstvu. O mom poreklu iz knjiga starostavnih vladar na dalekom dvoru i letopisac u manastiru čita. Hvala, Olja. Sledi poglavlje u kome se Suvajđić bavi letopisom Perinovih potomaka i to je poglavlje koje mu pruža priliku da razbije ovu predrasudu o tome da je Desanka striktno tradicionalan pesnik.
On naprotiv govori da je reč o veoma modernom pesniku, pesniku koji je govorio o odnosu čoveka, mita i istorije, pesniku koji je govorio, dakle, o bogotražiteljskom putu čoveka i našoj, u stvari, raslabljenosti, duhovnoj raslabljenosti i svemu onome što naravno nosi stvarnost tako izgubljenog čoveka. Takođe je srodnost sa modernim pesnicima video u problematizovanju prostora i vremena, a u 6. poglavlju se bavio folklorom u poeziji za decu i to je svakako poezija koju vam toplo preporučujemo kada se vraćamo ovoj temi empatije i vaspitavanja na onoj epskoj odrednici čojstva i junaštva. Vrlo je zanimljiva, barem meni kao čitaocu, bila paralela koju je povukao između Oskara Daviča i Desanke Maksimović. Posebno, dakle, je govorio o razlikama u pristupu fantastičnom junaku Baš Čeliku, a takođe je napravio i otkrivalačke, da tako kažem, paralele kakve može da napravi samo, rekla bih, naučnik koji je istovremeno i sam pesnik sa Miljkovićem i Nastasijevićem. I čitavo jedno poglavlje govori, recimo, o simbolici zmije. To poglavlje je usko stručno. Preporučila bih ga svakome ko se bavi narodnom književnošću, ko, dakle, istražuje folkloristiku ili je možda vama koji se bavite darovitim učenicima i pišete istraživačke zadatke. A želela bih da vam pročitam i jedan citat, ako mi dozvolite. Mislim da je u 2 rečenice uspeo da sažme suštinu poetike Desanke Maksimović. Naravno, to je rečenica koja je pritome izašla iz naučnog diskursa i mislim, ne znam da li će mu akademska kritika to zameriti, ali meni su upravo najlepše te rečenice u kojima, koliko god da se trudi da zauzme tu neku distanciranu poeziju od Desanke Maksimović, prosto izbije neka emocija i iz njega kao autora i onda se, čini mi se, brani, o tome ću ga pitati, brani se navođenjem niza citata i drugih autora koji potvrđuju da je ono što je naveo iz Desankinog opusa zaista dobro interpretirano. A evo tih 2 rečenice u koje mislim da je stala Desa u celosti. Desanka je srpsku usmenu kulturu osjećala duboko kao svoju. Ona je poznavala običaje i iskreno volela mentalitet srpskog seljaka. Ona je odana i prirodi i životu, ali svojim delima čuva i istoriju od zaborava. U 8. poglavlju bavio se motivom zazidanosti, odnosno zidanja skadra, uzidane žrtve, i na zaista tanan način doveo u vezu Gojkovicu Branka Miljkovića i Desanke Maksimović. Pri tome je otišao i dalje u tumačenju hermeneutičnih postupaka Branka Miljkovića, povezujući ih zapravo sa potencijalom naše narodne književnosti, odnosno našeg jezika. On nam je otkrio da Miljković zapravo preuzima pitalice i zagonetke iz našeg narodnog, da tako kažem, korpusa, ali ne donosi onu odgonetku tih pitalica i ako nemamo u svom sećanju i u svom jezičkom osjećanju, a granice našeg sveta su granice našeg jezika, ako smo izgubili tu finu vezu sa melodijom našeg maternjeg jezika i sa starinom u našem jeziku, onda i Miljkovića zapravo teško razumeti jer baštini od tih žilica i tih korena. Takođe je zanimljivo što je dalje otišao u interpretiranju tog početnog impulsa, dakle uzidane Gojkovice, u tumačenju Miljkovićevog dela i podsjeća nas na pesmu Svest o pesmi u kojoj se govori o zazidanosti lirskog subjekta. Naravno, reč je o ontološkoj kategoriji, ali ta prva varnica je poreklom iz narodne književnosti.
Takođe se bavio srodnim poetonimima i simbolima i odlična je ta komparacija i možemo mnogo toga da naučimo i onom školskom pristupu, da tako kažem, kad povezujemo 3 ključna motiva ili simbola, kako god, vreme, kamenje i zvezde, kod Miljkovića ili kod Desanke Maksimović. I iako polaze iz iste te riznice, da tako kažem, narodne književnosti, fascinantno je naravno da su njihove kompozicije potpuno različite i ono refleksivno ishodište je potpuno drugačije, ali je Suvajđićeva, da tako kažem, za pohvalu taj napor da ono što običan čitalac možda nikada ne bi doveo u vezu, jer bolujemo od ovih stereotipa u tumačenju nekih pesnika, da nam upravo pokaže da i moderni pesnici zapravo crpe iz ove narodne riznice. 9. poglavlje govori o Gračanici. Ja mislim da je sama reč Gračanica već dovoljna da ustanemo i zaćutimo. A Sanja Perovanović, takođe naš član našeg udruženja, pročitat će vam ovu pesmu, s tim što ću vas sada zamoliti da nekako, ako je ikako moguće, ovom ludilu dnevno političkih čerečenja, a naročito zloupotrebe Kosova, da probate da sve to što je savremeno nalepljeno na reč Kosovo nekako sklonite sa sebe i da se vratimo ovoj pesmi onako kako je i treba čitati, kao krik za našom nacionalnom kolevkom. I zamolit ću vas da obratite pažnju i na 2 ključna glagola, na samo 2 glagola koja su toliko stilski markirana da 2 oblika jednog te istog glagola zapravo mnogo više govore nego bilo kakve naše kasnije interpretacije. Poslušajte kada bude Sanja govorila kako se lepo i suptilno smene glagoli vazneti i uzdignuti. Izvolite, Sanja. Gračanica. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti, ko Bogorodice Mileševe i Sopoćana, da tuđa ruka kraj tebe travu ne plevi, da ti vrane ne hodaju po paperti. Ili tvoja zvona da bar ne tuku kao srca predaka Gračanice, ili bar da svetitelji svog ikonostasa nemaju naših neimara ruku, ni anđeli Simonidino lice. Da bar nisi toliko duboko ukopana u tu zemlju i nas same, da se nismo privikli u tebe kleti. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla u visine vazneti. Gračanice, da si nam bar jabuka, da te možemo staviti u nedra i zagrejati tako studenu od starosti, da nam bar poljima oko tebe nisu predaka davnih rasejane kosti. Da te bar možemo podići na taru, u Kaleničku portu te preneti, zaboraviti likove po tvom oltaru. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti. Sasvim prirodno i logično sledi poglavlje koje se bavi svetosavskom niti u poeziji Desanke Maksimović sa posebnim akcentom na Savin monolog. Čim vam to kažem, svakako ćete i sami povezati ovu nit i ovu pesmu i sa Vaskom Popom, to čini naravno i Boško Suvajđić, a posebno bih vam skrenula pažnju na, recimo, srodnost koju je otkrio u tonu, u jezičkom izrazu sa bugaršticama, dakle sa dugim stihom. Osim poređenja sa, naravno, hagiografskom literaturom sa kojom su saglasja očigledna,
Dalje će uslediti paralele u poglavlju koje se bavi rodoljubivom poezijom, odnosno posebno pesmom Srbija je velika tajna koja je nastala u Drugom svetskom ratu, a potom je našu pesnikinju doveo u vezu i sa Milošem Crnjanskim i sa Oskarom Davičom. Dakle, obično ih nekako ne smištamo u isti korpus, ne pravimo paralele, ali je više nego očigledno i tako to deluje lako kada čitamo kod Boška Suvajđića, otkrivati te tanane veze sa Lamentom nad Beogradom, sa pesmom Serbija, sa Stražilovom ili sa pesmom Oskara Daviča. Kada se govori o zavičaju, jasno je da je kod Desanke Maksimović ta ljubav prema prirodi možda prvo na što pomislimo, možda kao i kod Stevana Rajičkovića, to je sada moja asocijacija, ne Boškova, ali Boško je upotrebio izraz apsolut zavičaja i zamolit ću ga vrlo brzo da proba da vam malo približi na što tačno misli kada kaže apsolut zavičaja. Kada govorimo o 3 lica Srbije, onda se ponovo u naučniku javlja i pesnički glas i veoma zanimljivo se tumače ove pesme uz podsjećanje na to da je Srbija naravno i ono što je prošlost i što je sadašnjost i što je budućnost, ali se stalno pravi ta i duhovna, fina, tanana vertikala od naše mladosti, od naših zemaljskih razočaranja i iluzija ka onom okretanju ka nebeskom i večnom. Možda nam na prvi pogled, dakle, deluje da je ona više bila okrenuta prirodi, ali i ono što je suštinsko, hrišćansko, zapravo se emituje u svemu tome što nas okružuje. I ova monografija se završava, dakle, pesmom koja je napisana u formi akrostiha. Naslov za Desanku Pomilovanje tražim zapravo je u dubokom saglasju sa svim onim što je vrlo detaljno obrazlagao u ovim tekstovima. I kada već pogledate naslov i te zapete i tu inverziju, vi zapravo počinjete da shvatate da kroz tu pesmu na jedan poseban način živi i analiza, kako Boško kaže, posunovraćenih poetonima u Desankinoj poeziji ili uopšte inverzija određenih obrazaca folklorno-mitskih, dakle onih koji su možda u narodnoj književnosti sa nekim zastrašujućim, fantastičkim elementima, kako oni inverzijom kod Desanke dobijaju jednu sasvim drugu boju i notu. I ja bih za početak, odužila sam previše, Boško, izvinjavam se zbog toga, ali pitala bih te prvo onako iz duše. U ovoj monografiji nema analize ljubavnih pesama Desankinih, pa bih voljela da nam odgovoriš da li to znači da u Desankinim ljubavnim poezijama nisi otkrivao baš toliko srodnosti sa usmenom riznicom ili je reč o svesti da bi možda ta ljubavna poezija donela neke druge tumače i komentari. Dobro večer svima najpre. Drago mi je što sam ovde i što je ovo večer ovako, čini mi se baš lepo. Mislim, ja sad što bi se reklo mogu da tu biografija je pročitana, knjiga je analizirana, tako da što se mene tiče ideje mogu da sviram gitaru. Pa ne znam, u suštini pitanje je, mislim da su nekako sve Desankine pesme ljubavne, može biti jedan takav odgovor, a s druge strane možda bi to skrenulo zaista knjigu na neke druge tokove. Meni je bilo važno da pokažem ili da dam tu perspektivu koja pokazuje da od te jedne od prvih pesama Zmija, koja ima taj refren Sunce sija, da je Desanka ne samo pesnik prirode, lepote, ljubavi, ona to jeste, animizma, sveopšteg osjećanja života, nego je da je Desanka jedan u osnovi i pesnik koji se bavi tim posljednjim tajnama kojima se svaki pesnik bavi. Ona kreće sa tom metafizičkom pesmom par excellence, Sunce sija,
i to je zaista početak koji upućuje. Jeste, što bi rekao Milan Bogdanović, vlastelinstva njene poezije su priroda i ljubav. On je tako dočekao i to je tačno, ali su vlastelinstva njene poezije istorija i mit i takođe jedan poetički, autopoetički rad na stihu, na formi. Pomenuli smo i inverziju, kadenciranje stihova, traženje određenih leksema, kovanica i tako dalje, koje se možda ne vide toliko, ali njih ima. Dakle, ona radi u jeziku, ona izvanredno poznaje jezik i meni je to bilo važno da dam tu jednu, kako da kažem, iz moje perspektive, tu jednu nekako vertikalu ili tu neku dubinsku perspektivu. Takođe, mislim da bi bilo zanimljivo da nam osvetliš, ja se publici izvinjavam, ali profesora već odavno znam pa da ne persiram, nema razloga, mislim, ali katalog ptica i u Desankinoj poeziji i u ovoj monografiji se zaista mnogo baviš tumačenjem i ptica koje su pevice i onih koje su zloglasnice i onih koji nas vode ka nekom orfejskom podzemnom svetu i tako dalje i poetičkom impulsu da ona ponekad čuje glas koji je prizove da napiše neku pesmu, pa bih voljela ako možeš malo publici da približiš ovaj katalog ptica u Desankinoj poeziji, a pritome i da se prisetimo da postoji jedna i antologija, ako se ne varam, koja je upravo odabrale te pesme iz Desankinog korpusa koje su posvećene pticama. Da, u stvari Slobodan Rakitić je priredio tu antologiju, ako se ne varam, a ja sam opet u celokupnim delima, u tom kritičkom izdanju bio zadužen za onaj spis posthumni Ševa nebesnica, tako da sam se u tom smislu bavio pticama. I ja bih sad vratio u stvari možda priču na početak. Dakle, čemu ova knjiga i zašto ova knjiga prošle godine? Prošle godine je bilo 30 godina od Desankinog odlaska i 30 godina od osnivanja zadužbine Desanka Maksimović. Knjiga je izašla u koautorstvu, izdavač je Matična biblioteka u Valjevu, Ljubomir Nenadović i zadužbina Desanka Maksimović. I to je u stvari moj omaž tim, obično kažemo, časnicima, zadužbine Desanka Maksimović. Knjiga je posvećena profesoru Slobodanu Ž. Markoviću, našem profesoru i jednom od osnivača zadužbine, a negde su navedeni ili unutar korica ili na kraju ljudi koji su mnogo učinili za ovu zadužbinu, a ja mislim i za srpsku kulturu. Dakle, od upravnika Ane Ćosić Vukić, Staniše Tutnjevića, Bojana Đorđevića, jedno vreme sam ja bio upravnik, do predsednika žirija, članova organa, dakle, upravnog odbora i tako dalje. To je jedna miska koja je vrlo, rekao bih, relevantna. Dakle, to je bio moj način da se odužim tim ljudima, jer je zadužbina u stvari nekako bila i moja kuća. Tu sam prošao sve, od člana upravnog odbora do predsednika, od člana žirija do predsednika žirija za dodelu nagrade Desanka Maksimović. I kad pogledate taj niz dobitnika te nagrade, kad pogledamo taj niz tumača njene poezije, kad uzmemo recimo taj izbor Velibora Berka Savića na blizu 1000 strana, kad pogledamo ko je, kako je pisao Mihiz o Desanki, kako je pisao Nikola Milošević o Desanki, kako su pisali ti veliki naši pesnici, kritičari, ljudi, kad pogledamo sve to, jednostavno mora se po meni govoriti o Desanki, ne samo povodima i jubilejima, jer govoreći o Desanki mi mnogo više govorimo o sebi. Ili ćuteći o Desanki mi opet govorimo o sebi. Mi imamo, dakle, sjajne pesnike koji su dobitnici ove nagrade. Moram da kažem da je jedan od njih i među nama, je li tako? Tu je Živorad Nedeljković, ako se ne varam, i pozdravljamo ga. I vi imate u stvari privilegiju, možemo ga pozdraviti aplauzom, naravno. Vi u stvari ovde imate u Čačku privilegiju, stvarno što bi rekao profesor Aleksandar Jovanović, govoreći o Milosavu Tešiću, o toj privilegiji da vi srećete pesnike takvog ranga na ulici, da razgovarate sa njima, da kritičari mogu da čuju nešto od njih i tako dalje. I to je zaista stvar o kojoj treba imate, naravno, i Disovu nagradu i sve što uz to ide, ali hoću da kažem, u tom smislu je razgovor o Desanki ovde više nego prirodan. Kao što je Desanka prirodna i za Valjevo, i za Brankovinu, i za ceo
ceo naš i jezik i narod i univerzalna je ta priča. Tako da je ova knjiga negde moj omaž Desanki, moj omaž Zadužbini, moj pozdrav svemu tome što mislim da je vredno, što je važno i što treba da se neguje, jer obično kažemo samo će nas kultura spasiti, ali izgleda da nas ništa ne može spasiti, jer mi u kulturu sve manje i manje nekako ulažemo i polažemo. Dakle, mi zaista treba da ulažemo u to što jeste obrazovanje, što jeste kultura, što jeste nauka. I mi kad pogledamo sve te stvari, samo unutar korica ove knjige nalazi se sigurno 50-ak, 100-ak, ne znam koliko vrhunskih tumača, kritičara, eseista. Kad čujemo te ljude, kad oslušnemo njihove rečenice, mi smo u stvari bogati. Mi onda vidimo koliko je srpski jezik bogat, koliko je naša kultura bogata. I sve se to nekako zaošijalo i nekako se zakovitlalo oko Desanke. Time dolazimo do onoga smelog, zašto je Desanka i da li je najveća srpska pesnikinja 20. veka. Ja mislim da nije samo 20. veka, nego da je najveća srpska pesnikinja uopšte. I od Jefimije, pa ne znam, do savremenih srpskih pesnikinja, Desanka je nekako, možda postoji taj prigovor da je previše, imamo 10 tomova ogromnih tog kritičkog izdanja, koje je samo po sebi podvig, za koji je najzaslužniji profesor Staniša Tutnjević, akademik, ali ne samo on, cela ekipa ljudi je na tome radila godinama i decenijama i mi imamo kritičko izdanje na sajtu Narodne biblioteke, celokupnih dela Desanke Maksimović, koje je digitalizovano, koje je pretraživo, to je jedno blago, to je jedan poduhvat kulturni. Znači, to treba reći, to su stvari koje rade zaista ogromne ekipe ljudi, ovde je to uradila jedna manji broj ljudi, ali svakako to su stvari koje ostaju. Tako da, eto, moja knjiga je nekako pokušaj da obeležimo ono što ja mislim da treba da ostane, otuda ona nije mogla biti strogo naučna, jer inače smatram da vrlo često u različitim teorijama, književno-naučnim, hermeneutičkim postupcima, pristupima, vrlo često ljudi koji se bave naukom na neki način pokazuju svoju virtuoznost jezičku, naučnu i tako dalje, a nekako se gubi iz vida taj predmet. Ja sam namerno ovde hteo da ta knjiga bude i napisana jednim književnim stilom, jednim eseističkim stilom, a to što mi je ostalo malo tog prtljaga, pa moram da navedem, citiram, to verovatno toga treba da se u budućnosti lišim. Ali drugačije nije ni moglo i ovo nije prva knjiga, knjiga koju smo, mislim, isto predstavili ovde, Ključ od Kosova, počinje od svih onih teorija, od istorijskih izvora, hrišćanskih, turskih, od evropske recepcije tog civilizacijskog potresa, preko, ne znam, epike, stvaranja mita, pa kultnih spisa o knezu Lazaru, da bi se završilo mojim pesmama o Kosovskom boju. Dakle, to je, ako ćemo tako, ako smijem da priznam, jedan poetički postupak. Dakle, to je to. I sad ćemo, ja se nadam, čuti tu pesmu za Desanku Pomilovanje tražim. To je od mene. Naravno. Da, ja sam morao da je naslovim sa inverzijom, jer recimo, mislim da nije toliko primećeno koliko je inverzija važan poetički postupak kod Desanke. Kad pogledate njen stih, taj sintaksički raspored, vidi se da u svim zbirkama, od početka do kraja je to zaista veoma relevantno, kao što je i rezanje stihova, kao što je kadenciranje stihova, i razne druge stvari za koje mislim da bilo ih je važno čak i ponoviti ako su bile poznate, ali svakako navesti. Tako da se zove Pomilovanje za Desanku tražim. Obrnula sam. To je, dakle, pesma na kraju, odnosno umesto kraja. Morat ću da... Ako već govorimo stihove, da ih govorim. Pomilovanje za Desanku tražim, onu koja milost izlila je sebru, mesec vitorogi što na nebu straži iskon Gračanicu s papertom u srebru, lastu carostavnu pod očevim krovom, obožene pretke za Nemanjić stolom,
velikog župana i oca i sina, ariljskog anđela, kralja Dragutina, njive i pašnjake spuštene s visina, Evergetidu, hristoliko zdanje, za Desanku tražim pomilovanje. Za Nenadoviće, barjake što viju, a pod Medvednikom Birčanin Iliju, devojačku tajnu, jatačku Srbiju, ekstrakt zavičajnu, otrovnicu zmiju. Seljačke ambare trule posle kiše, a kroz stihovane zime i pastiše, nabujale reke i mrtve poljane, krstonosne pretke u gen upisane. U stih zemlja jesmo, u reč brankovanje, za Desanku tražim pomilovanje. Tražim pomilovanje za Desanku. Rodila je bajku, krvavu bezdanku, anđelima dečijim krilatu čitanku, životu i slavlju ševu ranoranku. Iz zelen kolevke pšenice i raži, mir nenačet stiha, pesme koja blaži. Pomilovanje za Desanku tražim. I sad, ovim smo svakako zaokružili predstavljanje ove knjige, a ja sam zamolila Boška da ispuni jednu želju, valjda imam na to pravo. Nadam se da će sada uzeti gitaru. Počela sam ovo veče podsjećanje malo i sentimentalnim na sopstvenu mladost i pošto ovdje među nama ima đaka, ja ću reći da možda vam izgleda smešno. Ja ne znam kako vam sad izgleda to i možemo o tome da pričamo, ali mi smo zaista sedeli na obalama reka, na keju, svirali gitaru, pevali i recitovali. Ja ne znam da li to može sadašnja generacija da zaista prihvati. I zamolila sam Boška da ponese gitaru i da ovako meni za dušu mi dozvoli da izgovorim jednu pesmu koju sam kao dete najčešće govorila, pa se nadam da ćete imati strpljenja da mi dozvolite tu ličnu radost nevezanu za ovu knjigu i ovu promociju. Prvo će maestro malo da prebira po žicama. Čuj, reći ću ti svoju tajnu. Ne ostavljaj me nikad samu kad neko svira. Mogu mi se učiniti duboke i meke, oči neke sasvim obične. Može mi se učiniti da tonem u zvuke, pa ću ruke svakom pružiti. Može mi se učiniti lepo i lako, voliti kratko za jedan dan. Ili mogu kom reći u tome času čudesno sjajno, predrago mi tajnu, koliko te volim. O, ne ostavljaj me nikad samu kad neko svira. Učinit će mi se negde u šumi ponovo sve moje suze teku kroz samonikle neke česme. Učinit će mi se crn leptir jedan po teškoj vodi krilom šara što nekad neko reći mi ne sme. Učinit će mi se negde kroz tamu neko peva i gorkim cvetom u neprebolnu ranu srca dira. O, ne ostavljaj me nikad samu, ma nikad samu kad neko svira. Ako među vama ima nekoga ko bi želeo da postavi pitanje slobodno, predsjednik naše Vukove zadužbine uvek je spreman da odgovara na sva vaša pitanja. Ako ne, Milkice? Možda je najlepše da ovako odemo pod ovakvim. Dobro.
Hvala vam svima i posebno u ime Udruženja i Vukove zadužbine želim da se zahvalim i Milkici koja nam je otišla u penziju, ali i koleginici Verici koja je nastavila saradnju i koja je našem udruženju nastavila da daje krov za ideje i za ove svetkovine. Nadam se da će biti prilike da sa đacima recitujemo Desankinu poeziju, evo to nam je negde želja i sa đacima i sa svima vama, da se vratimo onome što je lepo, dobro, toplo, milo, iskreno i da ne mislimo da smo ludi što smo, eto tako, detinjasto srećni. Poštovani posetioci, najtoplije se zahvaljujem našim gostima na učešću i naravno zahvaljujem se svima vama koji ste odvojili vreme i bili večeras tu. Sve najlepše.